Halapaini tu kapakamatala, honani keloa matainata, nono atama kepai hana, vekatalo moe hotu heilala. Halapaini tu kapakamatala, honani keloa matainata, nono atama kepai hana. Vekatalo moe o tu heilala. Ewisai, Novakapo, Amasi mono fuloto, Kaneo, Eneto, Namau maki e kai pono, Naetoko, Eponua, Etupau, Hapai ki oruna, Kemalui, me olunga, atongan yo fai o tupua, utulai la tumatanga, matakau no veko whakautanga, matangi mari ko mawafahanga, utokalonga luko e hakeanga, utulai na o tumatanga, matakau no veko whakautanga, matangi mari e ko mawafahanga, utokalonga luko e hakeanga, Ewisai, Novakapo, Amasi mohana fuloto, Kaneo mo, Eneto, Namau ngatia kai pono, Naetoko, Eponua, Etopau, Hapai ki olunga, Kemalui, me olunga, atongan yo fai o tupua, Lele amoe mai como kotu, koe whamelolo ahalai malu, sia toka poa alo italau, lo sea fata situ au fatu, Lele amoe mai como kotu, koe whamelolo ahalai malu, sia toka poa alo italau, lo sea fata situ au fatu, Ewisai, Novakapo, Amasi mono fuloto, Kaneo mo, Eneto, Namau makia kai pono, Naetoko, Eponua, Etopau, Mapai ki olunga, Kemalui, me olunga, atongan yo fai o tupua. Ko gori ke hufanga moa I he talamalo e whanua. Ka mai ngahi tala whakatapu ko tawape kwa o atu pe miheni. Ka tā moa e whainga maari e koni ke o atu ai. Mo polokalama ko ia FATUFONUA fo ou ki he weekend. Ko heni pea moe whafofonga. Paula Piveni PIUKALA. Pea mei I lotonga I FIS. Ke maa whahoko te tau polokalama ko ia ki he weekend. Pe whataonga pe ka inga o ku ongore rei atu pe. Tau polokalama ke te ki motol. I he pongpongin pe aku ate taitai rei ke te motol ko tawape ko mo kau mai I he polokalama pe pehe ke te motol te motoki kau mai o mamata he tau polokalama FATUFONUA fo ou ki he wikeni o ku ate taitai loto whiawhia mo loto mawhana ke te motol I he ahon fok te ma ngau e kipele o
ke whahau ko ake tau polokalama ko he pongpongi ni. I he taim tatau ku whewhia whoke tai lerei, ai whafofonga pe me fish i he hoan, piveni malo tau mai pongpongin, ko ilo ku kei pongpongi a pe a fisina hange ko New Zealand, ka ku whamalo atu he lawa ke whaadaha taimi he pongpongin ke whahau ko tau polokalama, whewhia ke tuku kuia a fisina he pongpongin ni piveni. Malapi solo Koe. o kore te peke hu whanga te whatapue. Ko ia. O ko kei whakamukama ko pe fisini. Koe. O whatonga e kulahi ane whainga maari e ke lawa i whanki ngā oe ki ngahi isiu lalahi koni he whare area he ko mawahe mai koe ni. Koe. O ko matu whainai e ko lawa i pe koe u motion koni nei o mai ki he vote of no confidence. Na ko si lawe atu whake o hoko tau wai ki he impeachment pe mo e whamawanga. He ku mamafa, ku mafa tuki. Ke kei hoko atu, hono mau e koni stutone. Mea te pō, katoa mea na whaiga e mau fua ka wau koe ke whaidere ia. Ai ko ki mau taimi i lahi au pito. O he kui he ni ke o he koe ku tāna whao moe koe utohi tāri pe mo utohi whenui. Ko e alere i au pito pe afisi he afisini. O ko maalonga whoke vaipia energy, vaipia i fisini he malohi nau timi he World Cup he ngai tau ko ne toko si. Ko hiau ki sayang ki atakai koe ni. E kono moni hoke kai ke toi lere whare area. O tāpu e whare area. Koe whanki komiti peka ko stohi ato e ke whanki komiti. I refuse to sit down mua taha i he fwoi toko taha wha. Koe na nau voti pa mo voti i ke nau talangata ke ni awhio nau voti ke nau mau i hoko ato no mau i koni hitone. Voti ke nau wa inga ke atu hau e whanua. Ke mau fotu ngai komiti ke mau whakatontone ka kai ke he. Roto ko ia o ku nau popo i pe nau tole pule kovi. Ai o sto he tau koe ki utoi. Kai orewa ko osi, ai foi process. Koe whakakato e vote of no confidence. Koe i he whamawanga hoke ai institutional review. Ke tikrea mai he whamawanga pena tae whakonisutoni. O koe pe mau inga ia solo ka au e whakapapau i. O koe hawhainga mea u ne tataki anga hala whanua. Ka ewa ai whulelelele noa i a. Wai me whuki ki taimi te ki TV8 o. Ka te whoki peke he whui, ke fairway, whoki peke he whui. Koe mea koe tunga ko te tato klave peke ai te uto klave ka nai taimi te whakalolota toi he whatau waka puna. Pea mono valere ka koe a anai. Ka kono whakatoa o ko nau lave tuoka au ki mua ko hau ki whakalere ia ta mai ki wikawa. Ka koe ilo o siange mui e umea koni. Toi lahi hange mau ko ta mai hipsio ke whelahi koe loi. O te whoko lau e miniti koni he mau whetalo no aki. Waha lau e tari. Ke he lahi moni loi katoa. Kau loi e ni. Pako oswhakau. Kau tamani koe kau loi e ni whare area. Pea loi koni he whetari aki koni. Pare mea mai minisa pāma. Kaike. Te utoki ngā au e tupe au he mea koe ni. Ka ko neonga ne lahi ngā au e ka ko whenga mau peke mau taimi e porokara maso. Koe. Ko ilo te whoke e piveni o ku te tatok whoki mai ki he tuko koe ni ki he ngahi mea koe ni whakao aki pea mo e kautaha whakapuna. E ko tui ko taha ia e elementi mahu inga apito.
o ku fia mau ke mahino a pito fatala no ke hangena tala no ke te ta foki mai ke ngahi tuku aki ipa pe foki ki he ngahi fotu u ka pe ke tari ka o ku ai me hene o ku loto ke ki fa hoko atu ko fe hu ipe ku loto to tangonia Dave nai laskau ke fa hoko atu ku nai folau foki pare mia ki he World Cup nai folau ke ne fakataha pe forward i he o sio ke whanau vai ngā mahalo aki hono whatongia pe Palestinian o komiti a kapulu. Ko whehu ia te via o ku whehu i maia nai wholau atu ai pe mo hoa koe pare mia pe totongi hai wholau ni pe fua he tuku hau wholau koe ni ko loi pia whaalahi umea ko osi pe o osi whakata ke wholau e kautaki mana ngahi hoa. Ka koe taim tatau pe na whatonga hifo ai wholau koe ni ki he United Nations o ku kawai pe mo ngo fonga fare area e ua he folau ai a ko no pele tu la kepa pe mo tonga tapual Johnny Tayoni o ku u folau ko ni ko folau fo fare area pe ko folau fa pure anga folau ai pure anga ai ku ai mo se tala ko pure anga e ngai folau ko no ku kamata fe ia ko kakai e ngai algo ni ko kamata ni ko ngai folau fa fare area pe folau fa pure anga ni pe ko folau fa pare ko malo solo no mai fe ko ya no o ko kai ke fa manako ki no ke alu ke foi le volo ko ya ka te fa malala pe ko ko talu me pure anga ko po i wana na pase ai lao ko ke ngofua ke totongi he pure anga ai hoa pe mo ine peti ai ko si na ia ki mua ko ni pau hau na ia taha he kau o ngawe maluma he pange na nau fitu taki mai ka au ke weisi mo isiu ia he i whare area he koe whakamore lahi ia ai alu face class pa mo peti ume ngahi hoa he expense ia kau taxpayer ka koe whake mea o ko huloto ke mahino i he kakai ko patseti ko lao mahu inga taha ia o whare area po koe whanua na aku ho haa foki ki hono hiki patseti o wholau pia mo communication ni me he taha 3 miliona ua taha miliona foi 8 miliona maa ia o tau ia koe kimo a pe o te ke tonge pe teni te ke liriu pe teni folau ia go ia ai paremia ene alu ke ha fata pe a na os fa fetu tak mai ta me office paremia ka au te ka o ki mo ene TVA ti holo i he ngahi mea whaka to uako ngahi mea whakaia pe kai fua pe he patseti ko ngahi isiu ata whalahi ia o kui kai ke no kai ke utui to ton ke tau nofo i he ki folau kono alu sio ka pulu he koe whanki i mofisi pe ia ngahi pe au o ia ka koe foi ata whalahi la whakalao me he fu whare ia ai ko kuhinga foke whatala no ko ki ai e tauhanga whehu ia tau composition i whare area. Ai te tau ko whehu ia ai ngahi ola o e mea ko koe whaitutun kia whare area. He nā ku loto mamahi he hanga he e sea ko mika kato. Aki e na whelotoi pa moe paremia. Ke whakawawe i pe patseti o ato e whatalanga. He ki foi. Kai te kehe mo foi natula koe ni e kusio ke foi ai ke koe ke whakawawе i ai vote of no confidence o te ai ke oa e toi whanongo mai ka kai ki toi ilo ka kai whakai ki o ngahi mea ko ia kanau whai a pe e nau tila whatau ho si mo e nau ai a kia au i he konga ko ia
o kui kai ko e mata vai pe ia ai pare mia mo ne folau mo no hoa ia te ia ko mata vai ia me he fare area ko fa o fai fare area e fatonga i le pe e ka kai he tauhanga o le titi mais ai ngahi la kovi o va inga na tolu sio ko whakahoa nge ai foi hike valu ai foi hike valu miliona ki he fola au mo paanga taha miliona ko ki breakfast e whana wako he foi toko taha mano fitu afe population ko ya whakahoa nge ene wei ene mahu inga mo ene whakapoto ki au fu whakavare au pito e whai mea ko e folau he pure anga ko eni valu miliona o kai ko paanga e valu e pehege ko me ko te poscareti ko ha ko paanga e valu miliona o kuhinga valu miliona ko ya ka wanga o te ki i whaka malala ko valu miliona ni utana ki mai me he tu ai kakai ke ha ke whai e nau folau. Does it make sense? Koe mea whika ua koe na ke lawe mai ki ai hange koe wholau koe a sea komika katoa mo tonga tapu valo. Koe ko haongo kabineti ki nao. Koe wholau koe ke iu e nā koe re volo ia kautaki. Ai koe ne awhio pepa mo pare mia nao whetongtongi he wholau koe ia. Pea koe kau o atu koe ai koe kau tamau nao whaua te report, drafa te nao speech. Koe foi folau koe ai ongo kei koe na kau koe mui atu he folau. Koe no whaka ata to tonu mai he pare mia. Aho no whaka tau ai ki kau. Koe mea whoki au mahuinga whoki solo ko mea na ulawe ki ai. Mahuinga koe ke hu mai tangata whare area ki whare area o kai ke fie kai a. O kai ke o maa kumi ho nau paku he tuku hau e kakai. Sio koe whonga ina, sio koe ata to tonu ina, he na tau mou tā fua whoki he koe kau whawhonga koe tua me he kabineti. Aina uhinga kia tō wholofola mai ne awhio, koe whatongia ia o e whareni. He koe ke nau he pure anga. Koe whatongia ia e whare areani, ke siwi ngā ue pure anga. Ke oe, ka te ulawa ia whakapapau ia. Koe wholau ia koe ai ongo kei ko ia. Koe na wholau ko ia, koe konga ia e whakatau hosi mo e whakapare ke na vouti ange ki he pare mea. Kai ke makatunga ia ha mea. Makatunga pehe te mo wholau e mauaha mo pe tiu me mau te o atu mo e ha. Mana wau mo minista. Roto koe au pai ke toi fie, ke whamoni mai tui. Kai ka kukuhinga e kulawe ki ai ke tausio ke atawhalahi. He koe no uhinga he tau whihu ia. Hae uhinga alu noa ia. Mau pa anga. Ai kau whakafofonga whare area. He wholau ai pure anga. Kau saipe solo he te utoki eke pei whare area. Ke nauhanga nge. Ke nau toi lohi a ki i mai a whare area. He ku maari e solo. E ku nofo ko ni o lau e miniti. Lau mai he o mea. Ai na e anga aki he whare areani. Ke nau lohi a ki i whanā whala pe kau memi pa. Pa nau ospana koea, ospana fo i se sinia koe pa hoko a te whanonga e koe i te hatahai te whoki mai o whamao po opo. Hange kono tari pat se ti. Kau maari e mea koe ni. Kau maari e hono whatoanga ai he kono mo ni. Koe ko hawholau e nia ai whare area. Nā eke au ke sea whare area te nau sefu. Pousi ake lai tae o mea koe ni New York. E koe hae hunga awea hele pelu ki New York. Koe hae aonga kuos teknolosia a New York. Kai kei whakauta te hele pelu. Tawa e se aia, o kui kai ko hawholau whare area. Mana ko hawholau e na e pare mia pat.
mahalo ata mai ai te ngahi mea he kona mo ni te uta ko konga ia ai whakatau hos whakapare noa ia ake tuhau at the expense of the taxpayers ko me kaunga fokia e ralahi e tolu e naku hoha pia he kuaki hu i he fuakawa e talango fuaka ne afio tau he kauni stutone pia malu e tuhau ai ko ngau whawhare area malu ke whakapoto hono ngau e ake tuhau e whanua ko kusio o ku kai ke aha te toka i ta kau hange foko ko lau e solo ko au pia na ko ha ke fuakawa ko inga ko asi ko talango fuaka kato ke ni afio pea toi tala mai ka pau nei ai be foi ta kai tuku ta ko toi tala mai ko pea ai ko foi soining word ko en pea toi tau mo ko ni sutoni e maunion ko me ko na hoa kai fe leo ka pau fe paki hena o hoko ke ufua ai ko ne fe paki pe ko me pe ta te ke lava o ai ko tau he ko ni sutoni pe ko o tarango fua ke ne afio he kai te ke lava ko ia o whakatou tau he ko ni sutoni mo tarango fua ke ne afio he taimu na fe paki ai ka roi le vai ai ka pau te ke tala ka taimu te na fe paki te ke malava ke tarango fua ke ne afio ka ke mau e ko ni sutoni ko foi opsi ko foi para mai pe ko ho talangata ke ne afio ka ke malu i ko ni sutoni so dai me na uhinga ai e fala ko kusio ko ke pure anga ko e ka ke na they have no regards ke ngai foi me ala la hi e tolu ka ke na te toka e ne afio ke na talango fua ke ne fekau kai ke nau te whaka apa i mo tokai ai ko ni sutone ke nau make sure nau mui nau whonga ngā wege ko ni sutone kai ke aha te tokai taha ka kai te tok tuku hau ai uhinga koe na nau i whare are ai ke malu i nau tuku hau o mai na tol whakatau hosi ake tuku hau e ka kai ke whai ake nau whanki asinita ka koe mea whamamahi taha ka te au ko sio koe ke hongo kei koe koe na ai mahino koe ai o mai mo nau fie kaia na o mai fare are fie kaia ko ai go na o mai ke kumi ho nau tu tamaki i fare are poini go aku mai yang e kwa na ko sio mo kai ko ke to ya haki me mai ta solo ko nga that's the obvious ko me pe ata mai no mai ko uhinga na mui ai ko nga ko whakapari he ko anga mai ni ke pe ke o vale ko alo kui ke alo pare ya ke na fata ni pa to ho to ya ko fo fale ale oku ai foki ai whakaukau e piveni oku maho inga ma te time ko na mo fai ko ai ke fai vons pak fa o ake pe pare mia i whare area ene kore ko ke kau whafonga koe ke kau he kapineti mo unu mai ke tau ngau e whakataha ke langa e whanua mai mea taim ta tau pe oku iai foki hange koe tō wholawhola kai tuina ki tala noa ki ai ko mo whatongia ki mo tolu koe ke mo kau he kapineti i whare area ke mo sivi e ngā ue koe e pure anga ke o ngā ke whakapapau i oku nau ngā ue to tonu pehe la mo ngai mea pehe ko whehui foki oku wha o hake ni i oku meni koe ke lava ke mo whai pe sivi pa mo te whai pe mo mea ko oku kore ke pare mea ke mo unu pe ke mo ngai whakataha ke langa i whanua pe ko pau pe ke mo tu mao pe ta wha ko whai sivi ka tuanga nā tolu ko nā whatongia nā tolu ia e toko whiha ko nā whalere pure anga ke nā whai langa i whanua i he tuku hau koe ai kakai solo talo i kuhu mo malanga i mea ka mo pure i lere tau tuku hau whahau lere mo whatongia te pou i moto ulahi pe u mea na foto mai o ko whanoa tau uhinga lere ton fau he lao ko pare masol hei kai whakakau ake ke mea koni ke mau unuan ke te ke isi kalamu ke malo yang ka koe furu o i nio mau rue tu mau te ke ia ki ai ki mua
Koe palo pare ma koe mau e konistu tone. Koe palo pare ma koe talangata ke ni afio. Koe palo pare ma ko hono laiki veteki noa ia tu hawe fonua. Ka pau na nau whakatonu nau tolu, alaini nau tolu. Aia, o kutatau e kore koe nau koe hunga mai pare bia mo pe me ke wawe tau kai hasi bia koe ni. Mo unu mai ke tau ngā whakataha ke wawe e tau kai i ki pola koe ni. Koe kono whakarea ia taha. Ko ngā ke ua whihia e whakakau o pehe. O koe ai ha whainga whakakau ke pehe koe tataua i peia peo tonu peo hala te mau kei i kai. Ke aue koe uhinga ia he koe talo e kuhua kia e solo teke whaafi mai pare mia ia ke wanga ha whakaukau. Ke whakatatau koe mea kutala mai mo unu mai ke tau solo. Koe anga i sio i whare area. Hange unau whakaukau nau tolu koe kabineti koe feitu uia o uhinga kia koe whenga whaktalo e kuhua mo whenga whatonton ko whare area. Koe sino koe institution maalunga tahaya o koe kabineti koe whai anga pu ia a whare area ai whare koe ko whitpalu koe mea e tu uni e he whare area koe mea ia e whai he kau minista koe whakarea koe tupou nima ke whakangata pe e kau minista he toko lahi koe toko tahaua ko hono uhinga ke oa e ai hataimi o ku majority e pure anga pai lava he ke panau tariui ke whare area nau lave au ke mea koe niki mua kai hanga kai sio ke pe hau koe mana tui koe toko ua ono toko taha e sea ia while ke sea toko taha tolu rewa ka whahongau nofo i tua toko taha ua rewa kabineti Aia koe rationala nai whotu aki e tupou nima ke oua e dominate pe e he pure anga ai whaula au mo ngahi mea katoa mea pe koe ke nau pure pe ke mea ke whai huinga mea ke to e fo kau minista pea lava rewa he toko tahtolu ke lava he toko tahtolu o sivi ka pau rewa e o mai ai fotutu e pure anga oku whakapoto mo pure i rei tau malawa rewa ke nauhanga o atu rewa e voutige ka koe anga koe ne tu koe taimini o kei whakakau pe pare mea mo ne kabineti ko nau tolu ia kuma whai pure hono tutuni ke tu hau ko nau tolu ia o toki tutuni a whare are ke wat koe tu hau te mau atu ko ni ma miliona ni ma ngiau miliona nau tolu re vai ko mo polokala mai ke mo ngau e ki o mau tui ki ai he mea ko mai ko me ke nau whakalere aki koe ke nā mai nau tolo whakaukau pe te mau whatau wapuna tawa ke tau mai sirinia koe mai a seria ave ki he koe ke pehe koe poinia koe lau maari e na whatu aki koe ku whenga fok solo o koe tui aku ia ai til ka ko whenga he taimini ke tau lava mua ngāwe i mea koe ni kui he tau i he koni stūtone ke he taimini ka tau toki lava i loa e mea ke whakarerei i he kahau lolo tonga palapare mo koni hoko ka ulahe hoko e palapare mea koe kai ke mui ke koni stūtone ko o mai Paige koe whakaukau ia koe ai koe ke unu ngau e whataha koe foi hai whalutu pe foi talanoa ea pe ia o te eike kawange ko grau e toki maka tu unga ia ko au e nege eu o si mahino pe ka te au ia he campaigni koe loto a tonga ta fitu ke pure i rei ya ke mahu inga e fofonga nau whanau te mau whaitutu o si albau ka nege eu alogo fe mau mawhai ke o pehe ke o alatu mau warea ki au ko ne kai pe ke nau whaitotonu ke nau whatongia whawhare area
te mau fe paki mato e uhinga pe kai ko uhinga ko kuloto ke mau fe paki ko uhinga he ko COVID-19 te na aku o fatu pe mo ko vahe e ko pau ke fai mo ni au ki ai e uhinga ko ia ko pau ke hoko hoko atu no ngā ua i ona ai fai hala talangata pe mo ai no ai e tu hau. Ako tok whātau ngā i whoki ai whai sistemiko ko ke tala noa ki aina ai whotu e tupo ni ma taha ua ai kabineti taha tolu rewa o kuna i tu ana tohe kabineti i whare area ua ni mai tu kehe sea ko ke kau ki ai ai a rewa oku hange wakai tu ki ai ko hange ia he kom ni ngahi whaunga whakapolitikare ko i muri he u whare area ko pau ke pure anga majority go ni hange pure anga i foi sistema go ni hange pure anga minority he nga ku foi tahawa na doka tahatolu ai ku paure ke hanga he pare mia ai mane foi u ana itu ke no foi itu malu i pure anga ke na tafa ma o pe ke nga ke nga he ko no fatu tama ki on hange u me una fe ma ke higini ma o to la ma pe e ka tama ko to nga fare area e lava pe ia ke kai ke tari mga me pe ka ku mari ku e vakai atu ke tu ko foi sistema ko ia no ki ai ko me foko ia na ku kau mo ho no whakanga i e solo ko toki hugo ki loto o whatonga ai institution pe ko sea ko te pire ho eiki o whatonga ko nau function to tonu ai na ko ke o mai ke nau hanga whakapalanisi ke pure i le dei. E ka o te nau mai o tila ta mo kumi tu maari. Uhinga mana tu ko tau hanga o mahi noi kai kia ha whare area i mamani e hange ko composition ai whare area tonga. Never exist like that. Ai ko mea ko he kai ke ngā ua ngai whakaukau ko me muri. Ke foi unga ko foi whare area tonga. He ko kia ha special city i ha whare area. A ki Britania na was fo mai he uhala ko e pa na was whamawa he na tolu. Ai whare ai kau no pere ke whare kehe. Foi whare mawa he. Pea koe hono whakalere ona i whare area o whakalere whakapatia. Ko hono uhinga ke whakaukau i whakaluku fua. Ko anga koe tau tu te tolu koe ni composition whare area koe ke ilope na nau. Ka pau e kai ke whoke hou e kio o play e nau role o e nau function. O tu atu ko hala foi tu ia koe ni. Ka wange ko kulau ko foi manga whaenu o angai ho nau whainga maari. Pe ku nau te o te whakaukau ko ni solo. Ka pau o kai ke hau e hou e kiki whare area ke nau o mai ke pure i le rei. Ke nau o mai ngahi mea lalahi tolu ko ni. Ke nau tala ngofua ke ni awhio. Malu e ko ni stu tone. Pe malu i pa moitu hau. Ka pau kai koe nau o mai e ki whare koe mea ko ia. Ko whehu ia tu. Ko harewa mea nau o toi. Ka pau koe ni nau kai ke nau. Ko harewa ai maka tuunga o nau i whare area. Ko whare area fo ke solo ko mfotu weta e tupo uruaki. Hena e mahino ki ai ko whaunga pure nane tōwholofola ki pia huwhi whare area. Ko whaunga pure ko ki mua. Ko hape mea nei honoloto, ko mea nei whai. Ko ne tūtū ni ko mea nei ui ko lao. Kia ha lao, kia ko ni sutoni, kia mea ke whai area. Pea ko hono area e ka hau koe whonua. Pea ko tunga whaputikare ha tui ka no polo tui ha takalaua tui tonga. Nei area ia he mata wao, he pō vai he whakapo uri. Nei ke ia ha wheitu ia ke ko ene tala siri koe ki he lau maari e whare area. Koe kuonga e mama. O mai tala noa he whunga te pire. Pea koe mea to'o mai ki ai koe ko ha pō vai. To'o mai hoki peni.
Koe whihui. Ke areai, pe ai o tohi koe lao. Koe ngā ke lava kou eksisi ai whahinga kalasi kotoa pe oi kakai. Lava pe maloi o kou eksisi moi vai mai. Uhinga whakakaukau ia ke o mai koe mama. Taka pau rea wau koe ke to o mai ho mama ki whare area solo. Ke kei to o mai pe here penu. Au ton ke fisi hoteli ngā. Ko poini foki o ku totonu o ku mahino ai whainga komposisini o whare. Ka moene unorthodox. Koe whakawheru I rewa ke tau whai, koe hae role mo whaunsino te pire. Ka pau koe ni ko whakatau pe hou e ki ia ake ki te wholau mo ki appointment ngahi hoa ke o ha kai ke uongo o mai e mama o ko nā tau mui mai whaka atu po uruaki ke o mai e mama ki whare area ke tārangai iai ka hau mo panani rea ki ka koe monu ia ke koe mala ia e whanua e makatunga e whaitutun ki whare area. E piveni o ku mahina o pito ai whatala noa koe ni ku whakahoko whika aki me whanki isu ko ia. O ku ai whai o ngongo o whawhiawhia ko loto ke u ki awhe ki ahe tai ni. Ngoi ngā koe whai o ngongo whawhiawhia ko ni ko tui koe haho wakai ki ai. O ku nai tuku mahe panke koe pure, Tonga Reserve Bank. Ai na nau pehe koe rekoti eni I hato e tau. Ai futupu ko ia paanga taha wha po ni ua ai tupu ko ia wanoa miliona 1.5 miliona ai tupu ko ia ai panke pure na mahu e hatolu noa Oscar ta wha paanga e hatolu noa sune ai pena whoake ai pesete fitu noa ai ko taha wha po ni ua miliona ki he pure anga inasi e pure anga me tupu ko ni ko nau rekoti aina nau pehe ko tupu ko ni ko ho ata e takilerei ke maonga paanga panke hiki ko to tongi tupu me paanga university muri ko ka ke inga hikolo fatu paanga taimi lolo I to apure anga na nau pehe na whakalerei mo whaunga paanga ko I he FATUFONUA he ngahi uhinga lerei na nau pehe o ku tupu mo paanga tarifaki mga hiola lerei ke ngau ke ngahi panke ke no malu iko na tau paanga veliu ko tau paanga foi me beta hana na pehena kai ke lava o usia ko kai ke lava usia tau mua ke holoki hiki ko ia o kolo ai tonga foi me beta na pehe kai ke lava usia to nga ka to lava ko to usia ngai tau mua he tataka fa malo le ke tataka ko bana Moana. Ka koe taha po ni 1 miliona. Ko ko fia mo ko fia ko loto ke o atu ke. Ke o de dai ni. Tolo. Ko whakatokanga ki foi o mo whakeria koe. Kai ke toi ke he nai mo ngahi Ponzi scheme ko te ke whahu mai o tolu afe. O se wike taha te ke pay out ai ni wifi ngai nei tolu mano o alu. Tetis. I roi ka pau te tau tui ki ai. Pe mau ke ave tau tolo si. Ko whakamatara koe ni solo te ulava whapapau ia tau naulo ia ke whanua. Without a doubt. And I will dig into this. He koe konga. Kai te ke hen mo whainga lohi aki koe nu whai koe ni. He whatau waka, panga retirement ni, panga tonga development bank. Ngai no koe. Kau ate whakakau koe ni solo. Oku ke pehe o ko hatangata ata mai lelei koe ke whakalere mai ho businessi mau koe tupu koe ni
koe 2 kilo. Tupu koe he tau koe 3 kilo. Tupu tau koe 4 kilo. Tupu tau koe 2 kilo. Te tōkaki holope he lau kilo. Kai ke toi e whai e koe hafo I ngāu e fo ou ko hono menes. O wale pe tau fo I tau pe ai kaha. Lolo tonga ai fe oho whaki holo ngahi kalawite o ngahi I tono nofa ekonomika. Tala mai ni au nau tupu ua noa miliona na. Koe. Ko si hawa pe taha puna. Tene lava ai ngai foi tupu le fonua koe nā mai si pe mo tamo tangaloa. Koe solo o ko iloi ai uhinga ai hu mai e foi mea koe ni koe ngā koe foi palparema koe ne whakatau waka. Ko iloi ai uhinga nau mai he nau kei tui pe uvare kakai. Kakai ta tau pena nau whakatau e asika o matara mai koe waka whaka ofai. Kakai ta tau pena nau te o maa ai ngai foi. Kakai ta tau pena nau malui. Na malui e nau no o exporti hina ake 7 miliona me he pea nau foki mai na tota mai pala hina haya. O si pe pala hina nau whakatau e nau tōru e whare kola ko matui ko MH ko ki mua ko kauta muria. O arbe nau whakatau e nau tō kakai ta tau pe. Ko poini e ko vare pe e kei tui ki he whainga whakamatala ko. O ko maua e whakamatala whalaanga pa te utoki ngau e o ki ai e solo. Ai whakamatala ko tipiriti ko ai liquidity ko ai TTP. Me he wafe wo wape. Sune pe wafe mo wake sune wafe watolu. Tipiriti na valuhiva miliona. Tai mini toi pe hiva miliona. Te utoki whakaiki ki kia te ke hiki toka ngā kia o kei nofo he airline. Ka ku kauia e ngahi. He koe mea kou maari e ose nau whamatala I mai masi koe fuu, koe haka koe fuu vi, koe fuu waa koe masi ku pūlou atu mei ope kau ngā api he kawa te fuu lau. Koe mea peo koe fuu vi ka jafo I fuu ai. Kai te keke mo ngai whamatala koe nai tupu mo koe whakailonga whakaekonomika tuunga lele ia solo. Nai whehu ia he ne apio he ne toho. Anga whehu mo tala tuunga lele I tau ekonomika. Ka uku vai e tau paanga. Anga whehu. Solo, sai pe ki foi I whakanawhara koe te mautoki au. Mandu nau tau reise e au I whare area he pāteki. Hono project I mai iai koe revenue. He koe mea nau tokanga ki ai ke ulawa whamapopo. Koe hae tuunga revenue tānaki tuku hau pe koe tānaki paanga e pure anga. Koe hae tuunga totonu. He nei ai ngahi mea nau tokanga ki ai ke wahe. Kau iai sirini. Kau ai mo mea nau lawe ki ai koe inasi ne awhio. Ke ua toi hoha. Ke ngari koe sovereignty. Nei ngahi mea ai nge koe alonga mono he koe project a kuini halai walu mataha. Koe alu na iai whakakau ke whakapoto ange hono allocate. Ke tu maari pa allocate ke vai the most vulnerable cohort in society. Ana tokanga malahe ke uhanga whatokanga ngā tāna revenue mooni. Ana whatokanga ia ngā revenue loi koe ni. Ana kulawa yo suspecti o kuhanga he pure a ngā fufu ai tono no whaka ekonomika ke ata o ku whiunga. Ko ngā ke hoko e nau spending ta e whehu ia. Kawai panke koe ni. Lolo tonga pe e nau te holo pe he lau kilu e nau. So na aspe nau whamatara. Koe tau koe ki mua, koe ni ma kilo pe. Ko I Filipi pe anai he tau ni.
Kala mai le vai milion nai. Kai. Kai ko fai moni fok te tatu ko fai ka venga ko ni. E ko na te ke toki ngawe kia ke ta tok tala noa fai ki ai. E ko me be o mari ai ko hono fe ia ko na hau me fe ia fai wa no poni family ona. All of a sudden no mai ki ko be ko hau me fe. Mahino obvious fo kia ke na utala mai o ku na e usia pe mo tu unga ko koloa ku ilo pe ta ko to tonga ko o ku hiki pe koloa ia ki olunga aluia o he ke la o pe he pe hala ke pe mai kon ku lava me koloa o holo pe ngwa ku hiki ko ko ngani ang mari ko ta mai ku lava puke ma hu inga ta panga ka ku tala mai he kau me kon he polo kalama ko panga ta tonga he ahoni o ku fe apanga ta Amerika fe unga me panga ua sinite tolu hiba tonga hono vete. Aya ku hinga le vai. O lava porque fa hinga pe. O puke ke maalunga puke pe lalo. Puke ke maulalo. Ku lava be puke maulalo ku nga gona. Panga ta Amerika fe wa panga wa tolu hiva. Kato fo solo ngai me ko kato me ko. E kono fo ifua. Kono fo ifua. E tu hifo. E ko ni malo ngai me ko. Ma ale va koloa. Coisa, coisa ne malo, cosa ni fe coordination de ko ni negativa ko ke positiva. O que uinga le. Nebe to fe fia e puranga da inimigo nga ku hu mai foi on ful mulia ona go ya ala tu to go net ka fa nga au piveni ka ki ya fe mai mo ku ko ilo yo ku mahu inga ta na ta fia tala no fo ke lo tai ka ku at mo ki me fa aus ko ni pa pa e ka ke ma ta time pa ta to ho ko tu ka u he ya an na e to ta ko to so kaina ne kore mai pe he te te we fa pro kalama o kune foto mai ke ki atu mo pe te lava fa ki fa matala mai pe ki fa mala ala ko nga ku fela ve mo potunga savea o ne pe he fu o loa pe lau ita u ai time ko te fe ngai ke te lava le sisita to konga kele fa kalao I he potunga savea pe ku o ku hanga ko fe ka ke ngai fe tu ke na alu ki ai ka kene uhinga ma depe kwa ha o lava ke kwa mama mai ta fa ka ha uhinga ko ke malava ai potunga sa vea ke ai resisita ngai ko api I ha fainga process maheni mo pau ke ala te peka ke te si hala ia ka kai he fe alo aki holo mo fe tali aki he time lahi ka to ki lava o resisita fe la ka o te time resisita ai ko o resisita maha ta hai ko nga I he fe ko no mai to ta ko ni e pimen Pues solo ko me mo oniena. Pe ko weekend mo wiki ko si la he ai fitu taki mai ka kai ka fi ka aki mo na nga kere. Ka ko e time ta tau solo o ku lo tonga ia au e tohi tangi kono launga e minista fonua ka mo ne potunga ke fa hu I fare area. He me atakau pe. Hikai te ulawe ko no whakaiki ki ai tohi tangi. Ako uhinga pe o ha ke mahino oku real pe oku mo oni ai ho haa ko ia ke kere. Oko whakamalo pe na ai e kuki taimi he whakamau anga kere e solo. Foi taimi lockdown ni o mai ai ki tunga matua o whakamatala e nau palparema. Pa nau ku willing rewa ke tokon. Nau ku lawa rewa o lau ai lau kere. Au lau pe mo lahi taha hopo kere. O lawa ai o whakatoga ngai. Katoa ai mau hoko he kere. Koe mei nofo he ongo foi lao e ua koe ni ongo foi kupu ni mawha ai lao kere mo kupu walufitu e lao kere. Majority ia. Pea moe tāna ki ai ke lahi palaparema koe kere koe whaunga ngau e ke poti ngau.
ko slava pe tala ai pare mo ko he funky case ko ni kai ke nau muy ki he prescribed procedures ai mea go fa no ma he lao founga ke fa ya no puran kere founga ke fa ya no resisita founga ke fa ya no momoi kai ke muy ai potunga we la ya mole ka kai ko nga foki ako ko na uhinga ku takau ai pe ko hai anga mahin bu ha fo nga o ha tu ton ai minister ka pau mama o ya me go prescribe mai he lao o ku na mama ina do ai lao ko nga foki ako na o fa mana to ye se fa ya ko o mai he ko ni su to ne fo nga ke fagalele ake me ko motion o mai mono taimi ke tipeiti o mai hono founga pa ko ne toki mahino go tipeiti ko os fu lo no tipeiti pe ko feunga sufficiently tipeiti pe to clavare ke fa hiki nima ai ko uhinga pe ke mahu inga ko ke na muy e founga nga o mai he lao ko anga sio ka kawe ki lao ke ya tonga haki lao na nehanga o mai interest kakai o ki marunga he taimi ko na uhinga pe hono o mai ona kere ke kau ke kau ho ki ko custodian ko hold up ke space ke distribute ke kakai he na lau mari o tu ona go tu po ulo aki ke ngawe iai ka venga masiva ngawe e si o me gona os mahino e pa ko hinga na ai distribute kere tau ase ko ni suto ne ku te ta tolu koe to tonu ia tangata tonga ko hoko pe ko tau ta hao no ko tau tu hao ia tau ia ko to tu hao ke tala api to aspe te ta ko koloa ko api ku resisita ko api ku resisita alu ia tu fa holo fa hoko ea ayo uraki o koloa ko resisita alu ia hoko ea ua ko tau tahau no pe o ke ata ke tala api ayo ku nai uhinga pe he hono ai kere ko no mau he ahoni ko hu mai foke kau muri me kau esia me faka komesiare lewa ka ko hanga he lau kere o whakangata ai lahi kere e whaitutuni ai ha hou eki mautofia se te penima o stutuni katoa e ne risi katoa ha ne plesi sita moe o ha kere o tofia e ngata pe he pesete nima ai ka pau ko ne e ka whakatoa ko e ka tahafe ko pesete nima ko ki e ka pe nima noa e lava ke ne hanga o risi ke mauaha ni se ni te hame ko haho no uhinga ka lava ke tufa kere ke tofu hia ka kai fona ko komisioni kai te ko u konga pene mea o mai ke tokanga pe te ke tariui ke ai fonua he ko Royal Commissions ko ke kere na fotu tu ponima na se ai a fiela ke pa e a ko ya na e fie mau he komisioni ko ni ke o mai he potungau e savea ai lahi kere o hat mau tofia kere ko o si vahe ke kakai kere ko ne o si lisi pe maan mo kere utoe ko vital information here for any decision making moving forward on administer tau kere for information ko ya te mau ya me ya honi pa tau whakauta le vai pe wanga fe tau whai tu a fe tau stock take ke whakapapau o kiai ha kere ata ngata totong tuku hau ko to pe ka pau ko asi mai ko osi sokolahi ang e kakai
i he kere. Pea toi wuri visi kirewa saisi o awe he atu hau. Ko ngaka toku hia, kai oa, he kona moni te ke whamoni ke mea koni. Koe kakai peo ko si ai nau atu hau, kakai peo wiwilahi he whanua, he kolo ko ia. I roi, makua ko koe jaha nau atu hau. A fio e whaka o whai aki nau. Koe nau me peo whai ko o ngā ue paanga pe o kauhoro hato e tu. O toho nau tolu ai he kakai o malo yanga nau. Ko poinia o mahu inga ke whakatokanga i kina a tūnga uai kere whono. O se taimi e wau tā, o se taimi whawhahu. Taimi ni e tari ui, taimi ni stock take, taimi ni mama, taimi ni ke whea a hanga hano. Wahe monu ia to ke koroa i whanua. One pito. E pipene ko tu o mahina o pito e whakau. Ka pa ko tu ko isi ulahi whoki ni e tau tala noa ke kere. Na ta polokalama pe whoki he ngahi aho koe. Ngahi tau mai koe i ngahi isiu he kere mo mea ka ko isiu ia o whepak pe mo kakai he taimi ko toa pe. Ai mea whakakere mo mea ka ke. Hange beko ta tukueni na ta whakaukau whoki na whakaukau he ahoni te ta ki nofo i he kautaha whakapuna. Ko ngā ko sio kon ki he impeachment kon ku ke ngā o ki ai pia moe maha tu unga lahi ia ku mahu inga isiu ko ia ke fu mahino au pito. Ka ko ngā ko ta taimi ku ose ta taimi pa ko pehete ta toki hoko ki he ngā isiu ko ia i he ta polokalama koni i he wike kahau. Ko ngā ku ta whiunga pe ma ngā isiu koni ku talama tala noa ki ai. Ka te watu pe ka pau kwa hame au ke loto ke whama opo ke ki whakakato ke ta tala noa ahoni pa ta toki hoko te wike kahau. Io, ma lo bichol, poi a monia he foi isiu ia ko ia te ke foi hoa ka kate taha ke toki lava o malala. Ka koe mea pendi o ko loto ke tuku atu ke kau whanongo. Hange haki preview e foi whaiwa ko ia. Koe wakapuna ko ni whai hano talano ai koe wakapuna ia o ku isi aina. Wakapuna o whatau si aina. Ke nau whakaukau ange pe kuhinga lili. Tipo siki rewa e ua miliona Amerika ia ki tupai. Palamai rewa koe waka e wipea ia i Australia. Pea awe rewa 4.5 miliona Amerika ia ke panke i Amerika. O si mau e whamatala whalala anga me Amerika, o kui kai ke exisi a account number ia ko ia i Amerika. He panke o Amerika. Kai whakasio atu ko panke i wheo whakahuai. So ko ngahi mea ni ko uraki na kai ke o mai i he pacheti. Hawhainga palani whakotutu mahino. Koe lohi aki ko whare area. Tala. Na e tala i whare area koe no ai lulu tai. O mai ia he tari ko he taimi koe vote of no confidence. Ta mai koe whakatau sea ai pure anga. Koe ko hano. Ta koe taimi koe nai whae ti peiti ko koe whare area. Asa kerewa mea tala mai. Koe retirement fund. So kehe no retirement fund whakatau sea. Ai whe paki koe ai whakamatala e so. Tala mai rewa koe wike ua o September. Tūtai wakake o te whatala no kehe ko sai whakatau. Koe wike whihai no September ine e so. Ka te ulawa whakapapau atu. Mark my word. E osia September ni te ke tūtai waka koe ni i tonga. Koe mea taha. Te kiai ke iai ha ensinia me he kautaha koe lulu tai. Na e alu o sivi whaka osi e waka ki mua unau hen ova sirini. Koe asika, ko hanga whafoki ke asika. Koe asika na e pau ki he kautaha marini
ke nau issue ha assessment pe ko ha savea o si worthiness ai asika na e pau ke nau fai mea ko ya ke o mai ke fai tu uni ai e poate ko na ina e na fai he kau whakamau whakatui. Ko loto ke mouvili taki ke o mai e savea ko ia. Ka nau whalala pe whakamatala a CEO. O tupungai a e nau isiu e whakatau e waka, te iki ai ke nau tānaki mai information ki he si wefi certificate. He koe mea lalahi foki e ua nai find out he mea he kau whamau whakatui. Ulu aki nai kai ke si wefi e waka wakia. Ua nai kai ke suta polo e waka ki he pepes ke konga tahi nai whemagu wholaua. Nai kai ko ha waka ia o whiunga ki ai. Let alone ai tai whiunga pe waka ke wholau i tahi. Ka koe ka te tātou ke alu ke he ke tite ira. Koe nei te gai ke ai ha ea certifications, ea wefi certification ia. Nai teu koe whehu i lewa. Anga whe epseni u mea koea, ka ku osi ka katoi. Ono poini ua nima miliona Amerika ia, hono transfer. Tei ke tau sio ta toha ki lai certificate. Peko haki lai tape. Ki lai tape maka. Maria la heavy. Mahalo e piveni ko tui mahalo ko e. Ko hanga lau ko tala teu ia e ngai mea te ta kamata pe te ta whenga pe ta programa kone wika hau. Ke ta kamata pe o whenga ke ta lere ai i he lulu tai. Ko inga he umea ko mono ngai whakai ki. Ko inga ke te wakai pe kakai ki ai he ku. Ko inga whai ke e hoha mo ni pe iang mahu inga e wakapuna ke whakatau. Mahu inga ke a tau fe puna aki. Tato fita wawa o hapai niua. Ko eua. E puna wakapuna ma tak mamata me hafua. Kako nga me na tula wa ofia me me aka na hok he asika ke tala noa ki ai. Ai founga ko hono whakatau mai he. Anteria na vai ku ta mo he pepe ata wa ke pe mo ha tu ule wakapuna ma ni kau pasese o mate mo me pe ai. Kako mo oni apito ai whakatala noa ko whai kako malo apito piven ka pau te a mea ke loto ke whaos ki ai, kai te tā toke hoko te wika au. Koe sol, koe mōne au pita mea koe au ka koe mea eki moi. Koe mea ko o maunga taha, ai whunga o whai ake ai whatau. Mau e koni sutone, mau e lao, mau e tarangata ake ne awhio. Kauange ko klau, e ose mahina ni te ke tu ta mai waka pa te ose mo tau ni te ke tu ta mai waka ako ose siri ni ya kan ka ke o mai ya e fonga totonu o mai he koni sutone ka ke o mai ya he fonga totonu o mai he lao ka koe uhinga fokia ko koe e kutui o kupure kovi ai fonua ni pe pou ia i he toko taha i whare area i he ilo pau poinia go ha au kai ko foi ilo pau go ia kai ke hoko ato ka go ha au solo ka go tu to ke ho ha tangata tonga ko tope me ani ko ha fainga whakau en fainga fotu tu en ke nau kui fo apom ko hanga en pure e nau whana ko foi fehu ia he kai ke ko tala noa ko ni ko hanga he pure ia o Timori se whainga peuria o e whainga tui, whakafoi tui. Koe ne toki maalunga ia ai humanity, ai tau tokanga service to others regardless. So koe haa ho tui po koe haa ho. Kai ke, ta toki hoko ati ai au solo ku. Kai malo e makonga mai, o what.
Malo pito pipeni, malo pito lava ta proklama ka ahoni. O fatu ki ngau e ku fa hoko ka toki sio he wika hao. O ku fa malo atu ka tingi mo tol kainga i he lava le rei ko e tau proklama i he ahoni. Fondanga pena e ongo le rei atu tau proklama ka tingi mo tol ki a pina pe he puk fa malo atu ka tingi mo tol ku mo ki kau no tohi mai e tau proklama e whanki whihu i mo whanki whamatala ke tokoni ki he tau talanoa ko whai. Hange ko ia ko ma wha o atu heni pea mo piveni i he whatwhanua whaou ko tau talanoa pe i he mahama i ngai isi ko ni whahoko o tau ataina pe mo koe ke talanoa ko he mea ko ke ilo i pe meanga hau whakau kau. Ka ko hape mea ko le rei whakaluk fua ke tik tau tolupa tau to'o pe ia tau whanonga mo ia i he tau whanonga anga kai ke. O ku kol fa more pe ka pa ku hani i e ding modolo ku esia i he proklama pe ku fai hano he aki ho hingoa i he proklama ka ku mau kol fa more mutuke he ai tau kau public figure ka tau ka fale area me aku o atale re pe tau potala no tau tolu i na tolu ka ku me ko proklama fo tau me no fo ma o pe i he pure anga ka mai fale area nga we ku fa he tau kau taki o whikawaki pia me whanonga ko tau whahauko. O ku me no wha e tau talanoa me whakamama ko tau whahauko. O kui ai pe ani ku mo whihu i mai e whanki i siu whawhoi tui tui ki he ngahi mea whikawaki mo hataha nge ko e whihu i mai ni ihi e whikawaki mo tirila pe whikawaki mo ongongo ki a hai o ku si hataimi ke lava o tau polokalama i kakai whawhoi tui tui. Ta me polokalama be i he pure anga whare area ka ngahi mea public figures. Ka ngahi mea ia ku ngau eki tuku hau e whanua. Au ku ia ngahi mea koko ki he kakai whawhoi tui tui. O ku kaiki whamau hataimi ke tau au kaiki whaha polokalama i he u mea ko ia. Kaike o ku whamalo ia whoke tau ka sponsor. O ku atu e whamalo loto hounga moni ka te mo tolu. I he malawa koia ke mo tokoni mai i he e tau ngahi polokalama kotoa pe. Tato te whitu ki mo tolu o ku mo totongi ai ngahi polokalama ka koe ke mo loto ke whamalo iha mo hingoa heni ku atu e whamalo loto hounga ka te mo tolu pe me deo pe mo Vipon Media ai he ngahi tokoni kotoa pe mo whai lawa ki ke whahoko atu. E tau ngahi polokalama ko whahoko hange koe polokalama koe ni. O ku whate whitu ho mo sponsor i he polokalama koe ni FATUFONUA for. E kake ngā tai whamalo whoki ke kau sponsor pe o nau tokoni he ngahi polokalama whakaluk fua koe ai Vipon Media hange koe South Pacific Lounge. South Pacific Lounge ko tui koe tahane kau taha o ku wanga maheni ke te mo tolu ma o atu mau pe miheni. Loto le rei ko ia starik te pou pe ma kau ngā ue ko ia South Pacific Lounge pe he pure. Ke nau sponsor ai proklama o whai atu me Vipon Media i he ngahi tau lahi eni ko tau whanonga mai ai. O whamalo lahi ati i ho whea mau no, i ho whea mau ha mea whapaanga i nuu silani pe. Te ke lava o telefoni i he whika whaingo fua koe nā koe whika ane wha mo ui whalau stareki noa walu ngeau, walu, hiwa walu. Kono le lei koe, o i kau taha finance koe ni starek tu pou, pe mo South Pacific Loans, o kai ke ngata he nau lava, o whiau e ngai whia mau, ka ku nau lava, o ulaki whare i koe, ke mea he kai te ke tu tāmaki ai, i whika waki pia mo no paanga. Koe finance eni o ku wanga maheni ki ai ho tau kāinga, koe finance eni o ku tokoni lahi ki he tau ngai mea whapaanga ho tau kāinga Pasifiki. Koe ke te aha hingoa e anga ki a kakai, e whaingo fuata South Pacific Loans noa valunge au valu hiva valu ihe South Pacific Loans the Paige Fashion Store i loto nuk alofa hanga ki tau mo pe au building o ku iai e tau ngahi vala koe ni ke whea angelo koe kau taha e na awhea tuki ai i loto nuk alofa i he Paige Fashion Store hanga ki tau mo pe au telefoni e na koe ua fitu tolu ni maono pe koe valu fitu noa valu ni matolu. Mau ai whahinga mea kotoa pe. Ko ngā whako e whine mātu aku lahi ho mo teu. Pea ku lahi ngahi atagoni unau seni mai ki o atu ki he tau hoa i whawhine. Ko te ena.
Fahinga lanu pe. Fahinga lanu pe, fahinga size pe. Aloa o ke 4XL, ma o kotoa pe miheni. Kapau ke sino si o ke 4XL, ma o kotoa pe ho size I he wala ko ia ai Paige Fashion Store I loto no kala whana I tau tupu ma o be mawhainga wala ke he he kai te ke hanu ko huki ai whainga wala style ki longa I tau tupu ena ke I lava pe ma o le reo au pe ke kai lala ke longa I whanau lahi te mo wala te ke lava tori mo whiri ai I he Paige Fashion Store I loto nuk alofa ho I tangata lahi mo su ke su ulere pe su au ke size wano size ta fa ma pe ta nim size la la au pito pe ko ki nga hibala ko na wat mo ki fa nongo ko ni ka pau ko fa manatu enia ki he tau polo ko ne baba high school fa au wano o ka topa mo fitinga mai ke ma o mo te pile ko ndu da ni mi ku la ha pite nga tigite ko sfatau teria na ke hange ko polo uluaki ke hau po nofu ka pak pe ka ngata nofu ai pa ke hu ma hala te pile o ke hau ko ma te pile ka kai ko na lak mo finga leva ke mo totongi mai e va mai ta tau e pepe na ke ako I baba high school pe kai a ko nofu I baba o pe ke mana ko fifine ki baba o pe mana ko tangata ki baba pen ake alo pe ki baba o te kai ke lava te maria I pa ke foki au pe ko te mau mana tu I pe tai na ga fi ngai baba o polo in e baba high school tatawa I pepe ku ke ia hoko I he leipa weekend po falaite wanoa o katopa ai ku hoko polo ko ni ke tokoni ki ho tau apiako ke faf o ko nga to tupu na wako hake pe mo tau ngai family ko na wako hake I tau wako malunga baba high school aho wanoa o katopa ko tikite na atape te lava fitu taki ki he toko wakona ke na lava ka ke fema ho tigite puka mai na ke to mui ko briami tidiut ko no wataha no fitu hiwa balua tolta pe ko ana mo smalu ko no wataha taha no taha balu no fa ai polo ba high school na he vai ku ke ma ho tigite ke hu mai ki ai ko siu I Moana freight ko ka taha vaka eni freti pe mo feturi o ku kai ha me de lava te na ta lava hoko ta me ia te ko ia I otahuhu siu I Moana freight services ta ko maloto hingoa ko ia ki ha ofia mauta te ke lava pe fetu taki ki te naua fleti pe mo feturi I no wataha no hiva tolu no wataha taha no tolu no lima te na lava ave ho uta pe me tongani ki tonga tapu pe mo babau pe mo to o mai fo whakatau mai ho mo mea kai o mai e naua ki no silani I hile prokalama ko ni te mau toki hoko atu e prokalama pe mo e kautaha ko ia I siu I Moana freight services freti pe mo fetu ko tau wharekai I Heaven Kitchens o kukei tu malau ha o fia mau ha whahinga mea kai tahi pe noa ua taha ua fitu walu ono hiva ono fitu taki ki ai te na lava o whakalato ai fia mau ko toa pe ki o aki mo mea kai ko tau whanongonongo eni ko tau tikite polo tikite lulu e tau whai lulu ko ni tisema ko lulu ko ni ke hono tau mua ke langa aki ai whale lotu ko ia o kainga katolika o rei matua tēnā hoko koe palokia. Maha apina whaanga pātere. O koe ke te lau sias ai tikite koe ni. Pea ko pau ku ke tia mao hao tikite. Ko tikite taha pangape hongo fulu. Ko panatolo taha pangape te au. Ko tikite hongo fulu. Ko sai taha hao whatau hoi panatolo ko inga na toa ki lai tikite hono oata taha ka tiki mau tolo. Ko whika telefoni ena te ke lava fitu taki ki ai. Te nau lava o ate tikite ko ia. Mana tui ko toko ni e aunga ia. Maua e tāpo ake o pia mo whanau mo ho toinga ho o hako pia mo he hafua I he toinga ho mo ui aunga e whanki toko ni koe ni. O te fu tokang ke he pare. Ka ki tokang pe koe ko se niti koe te ke whatau ake hao tikite lulu e aunga ia ke langa ake whare ko ia. Sihova e kainga katolika o rei matua. Whitu taki rewa I Nusilani ke whika koe nā, koe pe mo e
mo fika fetutaki Australia te ke lava o fetutaki kiai ke ne o atu ai na pehe ko whakakau he mea koe nika koe o se foko ki asiai ka te ko atu ka ke fetutaki peke hongo fika kona te na o atu ai tonga whatau mo tiki te Amerika te ke mao tiki te Amerika te ke mao tiki te i Australia te ke mao tiki te lulu ko ni New Zealand te ke mao i tonga tapu mao i wawa ko lulu lahi taha eni i he senduri koe ni ona ke tō ai he koe aonga lahi o panga ke si langa aki ha whare lotu fo mai kai ngā lotu katolika ke pe ke langa aki ha no whare no fuanga o e pātere ke si mea ai o whai ai lotu ke mo whai ai no toka ngai o kai ngā i he palokia fo o manaki ke fo tu koe ia i le mātua malo pito mahalo koe ngā tape ia o ngā hinea ko manatu i ke lava o whahokat ka ting motolu ka tau live stream ke i tu mai lau whahinga kātoanga pe putu, mari, whai aho, we hape ha whainga mea te maulawa aluatu ki he whaitu ko ia o tatau pe poko whai nuslani o whahoko ono whahoko ko ia whaita ko ia live pe hiki pe te maulawa le rei pe o whahoko mo mea tau toko whelongo aki i he huke ka hao